emhlabeni isihlahla somdlebe ndondela mzimba inhliziyo zamadoda zibovu. All right, andithonto mna kanti khumbula ke kakhulukazi ngezinto ezithinta iservice yaphezolo. Khumbule ke beku Sunday uBishop yena uProfessor Dr. Khehlelezi service yaphezolo bamhlambi yambe njani nendaba enkulu ke ethinta ekakhulukazi amakhemesi oslay queen omacacisa ndibala ntoni kodwa ke anokwazi banditsho okuninzi kuye ke ozobe ekhona ezitholo yena ekakhulukazi bazeziphi izinto ngakwazi bokuncedeka lezizo ke intahla leyicho ba amakhemesi avuliwe onke ekakhulukazi xa ngaba ufuna wena ukuthola eminye imikhiqizo yakhe Dr. Khehlelezi amakhemesi wonke ekakhulukazi akhona eMzantsi Afrika avuliwe nendlela ke mhlambi abanye abantu baye bafuna ukuposelwa bekindlebe ke uzova yephi indlela ongenzeka ngayo banawo ke uposelwe leyo mpahla oyifunayo kanti ke nasesigodlweni uba khona kodwa ke uzosixelela kwezinsuku zakhe asuke khona ngazo uma ufuna ubona igaqa lakhe uba ungaske wenze kanjani kanti ke khona kulamandla waseVerlem emahlabathini Verlem emahlabathini khona pha ke kuyi-GPS kulantsika lento le eyofuna ke ukwazi ba uya kwipicala ungabhala pha uthi inyanga yodumo mzo yokuthatha ikubeke ekakhulukazi apho asuke khona nensuku ke mhlawumbi ke azawuthi kabe khona ngazo eThekwini uzokuxelela nakwindawo ke zonke kasuke zihamba inceda uluntu koGoli Gauteng khona pha ko-Cape Town uzokuxelela uba ke zeziphi insuku azobe khona ngazo kwezo ndawo ezo into ebalulekileyo njengoba kuthi abathe nephepha uxhobe ngoba ke incukacha nengcombolo ezithe kuyofuneka uzifumene nanento yokuba ke uProfessor uhlale sithi into yobana ke abantu mabangafaki imali abantu basuke bethi ke basenza uDr. Khehlelezi athi umuntu ufaka imali ethile nizakwenzela into ethile nizakuhlolela ndizawuthini uyahlala esitsho uProfessor ethi please ungayifaki imali kakhulukazi ungayifaka oShoprite uyifaka oSpar ufaka phi ungayenzi lonto xa ufuna kubona yena straight iza esigodlweni ufuna ukuhlola ufuna ke mhlambi izinto ezithile ezokunceda kuyakho ingxaki obheke nayo khawuleza ke uye esigodlweni nane number ke azothi azikhuphe ezisebenza 24/7 uzokwazi ba ke uzifumane ezo number ezo xa ngaba ke nawo ufisa ukuncedakala kulo ngxaki ke usuke ubhekene nayo wena apho ngasekhaya kuyonke indawo ke apho ukhoyo ungangena ngoku ubhala uthi inyanga yodumo mzo ungabhala nje ku Facebook wakho ngoba uhlale live ubhala uthi inyanga yodumo mzo uzoke uzomthola ke nakanjani live ungene ku YouTube channel wakho bese ke uyabhala pha uthi Dr. Khehlelezi uzokwazi ukuthi uqhagamshelane naye umkhulu nakanjani kwizwi lomzantsi alifumana kuhle frequency kuna 8.0 ngalo elixesha asapholisi maseko sigalwa swaquqa nakanjani sibheka phambili bathi ndomandomane edume ezizweni ehlala somdlebeno nelamzimba awumara inhliziyo zamadoda zibovu ngazi banamadoda nenhliziyo ezibovu bakuthini namadoda kodwa ke izibongo zizozanda ngemisebenzi yayo molo mkhulu mfowethu ndomandumane dumekela sesizweni ngiyabingelela mfowethu ngibingelela abalaleli bonke bezwi lomzantsi ngibingelela nawe futhi ngixolisa mfowethu ukungena sengigijima njengamanje traffic endleleni ngishayile okwangempela akhombole mkhulu kaloko ke khona izinto oyuthi uziplanile kodwa ungenzeki ngendlela oplane ngayo sisemhlabeni apha mkhulu namhlanje ndifuna siqale nje mhlambi sibheke indaba yama-pharmacy ndifuna namhlanje sibheke indaba yey'nkinga abantu ababheke nazo emizimbeni yabo mfowethu umbuzo omuhle lokho makubheka lezi zinto zokhumbula ukuthi namhlanje eminye yomabona kude edumile kakhulu ebisivakashele lapha ePharmacy ifuna ukuthi izobona lesimangaliso esingaka esenza abantu bakhulume ngale pharmacy kaDokotela Khehlelezi ePharmacy khona iPharmacy bayasinda abantu kunento engiyithandayo ngelinye ilanga omunye umfundisi mayishumayela uthi Khehlelezi bancane abantu abazosizakala kuwena kodwa ngelinye ilanga bayophapha malate uma usiza abantu ukhumbula ukuthi kukhona abantu ababizelwe kuwena kukhona abantu abangabizelwe kuwena laba abantu abangabizelwe kuwena bazokhuluma kabi ngawe but laba abantu ababizelwe kuwe ngeke bakhulume at all bazothula
bathula hayi ngoba Khehlelezi bathula ngoba abathanda ukukhuluma kodwa bathule ngoba anqene ukuthi bayokhuluma baze bayimosha into yabo noma kanjani. Khumbula ukuthi abantu abalandela uKhehlelezi it's more than 5 million but abakhulumayo maybe it's 20,000. Bonke laba bathule ngoba bayazi ukuthi yini abayithola kuKhehlelezi. Namhlanje mfowethu ukhuluma ngento eyisimangaliso. Sokhumbula ukuthi epharmacy yami sino magic oil, sino slay queen, sino kozekuse, sino imbiza abathi umshubo o gadumuzi o impepho ezimanga impepho yama yonke leyo nto mfowethu siyiphethe sefamasi izinto eziningi. Omunye umuntu eyathi mina ngisazi ukuthi ngithinteni ngiyekeni kanti kubalekile isikhathi ukuyinika isikhathi uye pharmacy ufike pharmacy bese ubuza ukuthi yini engangisebenzela mina because I've been trying everything but nothing seems to be happening. Uzokhumbula ukuthi namhlanje cishe ngo8:30 noma ngo9 o'clock ngizobe ngi-live ku Facebook la engizohlolela khona abantu. Mangibahlolela abantu ngifuna ukubalapha hayi ngomuthi but ngifuna ukumlapha ngokumrefer ukuthi wena mawungaye epharmacy right now ngicela ufike bakunike u1 no2 no3 no4 ngike ngiyime esigodlweni nonke ngiyobe ngibahlolela ku Facebook but ngizobiza inamba abazofona kuyona inamba enizo izinto kumele nizisebenzise ilezi because bayahlupha abanye abantu. Omunye umuntu ayibuza ukuthi uKhehlelezi esigodlweni uyadura lo muntu kakhulu but epharmacy it's cheaper. Kufanele kube cheaper because yonke le nto cishe iphume esandleni sami. The only difference is esigodlweni usuku uqale kumina futhi mina ngikurecommendela futhi ngisuke ngikhona ngize ngikunike that special attention ngigeze but epharmacy ngiyase ngikurefer. It's like uya kudokotela mawuya kudokotela udokotela ufike iqale enze lento okuthiwa i-consultation after that bese refer amanesi ukuthi mnikeni u1 no2 no3 sometimes makuthi abanayo leyo nto khona lapha esejali bakurefele kuphi epharmacy bathi nasi script ozofike usebenzise sona uthenga. So epharmacy ziningi izinto abantu abangasizakala kuzona noma ukuthiwa kuphi yazi into emnandi ngase pharmacy ukuthi mawufika ubuzwa ukuthi usonta kuphi noma umlandeli kabani no we save all everyone ngothola ukuthi awungifuni uyanginyanya uNkulunkulu exactly uncede lithola uNkulunkulu namhlanje ungabulala lobulobo even if ubulele namhlanje izulu ngalala linethe ngisho kwakho God will bless you with ukuthi isizulu linethe ngisho kwakho waziwa kahle ukuthi umbulala ubulele ifamily yonke abantu bonke ubabulele but akusize. So that's also how it works with my pharmacy. Ipharmacy yami ungangithuka ungithuke futhi it happens abanye abaningi ngihlala uyibona mangihlola ukuthi uyangithuka ku social media but abuyele ngalana epharmacy mayifike epharmacy they don't ask you all those questions but isebenzisa izinto futhi zibasebenzele uNkulunkulu nedlozi lakithi lisuke lifuna ukukhombisa amandla ukuthi cha singayenza lento futhi yenzeke. So epharmacy umuntu ngikhuluma nawe sekhaya sasiyenzela abantu abanjengabogogo abahola 350 sasiyenzela umuntu osebenza efemini oyiholela 1000 rand oyiholela imali ngamuntu go to the pharmacy mawufika imusa ukuvela ufika uthenga uslay queen uphuma uhambe no give yourself time khuluma nabantu abasebenza lo awungitshele lento ngizwile kukhulunywa ngayo isebenza kanjani. Mina ngumuntu othi mayelele ebusuku namaphupha amabi mina njalo mangisebenza umuntu ongisebenzeli sinazi izinto esiyibekela abantu abafana labo ukuthi nje epharmacy kunabantu abazokuchazela izinto umsebenzi wabo ukuthi bachaze angeke uthi babhorekile cha siphinde lobulobo mfowethu sibonga kakhulu powerful service ebesinayo ngomgqibelo it was raining thunder lightning liduma kunombani lo orange but kumina kuvuke something. Remember ngicine ukudla noma ngicine yes ukudla benginento leyo kuthiwa i-dry fast ngicine ukudla I remember it was on Thursday ngo 8:30 ebusuku ngicine ukudla that was my last meal. Friday kusena ngidlanga emina ngidlanga ntambama ngidlanga Saturday ngidlanga kuseni emina ngidlanga ntambama ngidlanga ngaze ngawungena enkonzweni dry fast ngikhumbula ngithe mase ngiyongena esontweni bengizwe ukuthi amandla aya ngokuphela kodwa ngathi inkosi wena uzongithwala la. Into eyenzakalayo ke lobulobo uma sithandaza nabazalwane this time ngibe nenhlanhla cishe abazalwane kade silibambile libhandi nabo aba serious ngempela we are about 8 of us about 8 ngikhuluma ngabantu ade bebamba i-dry fast nami sifastile kwangempela sithandaza siyalibona leli zulu liyaqala sithi hey nangu uNkulunkulu esenzele enye into
uzokhumbula ukuthi uMoses ebengarealize amandla akhe up until uNkulunkulu azashintshe induku ayiphethe uyishintsha iba inyoka uma ishintsha iba inyoka uyabaleka uMoses akaqondi ukuthi uyathuka ukuthi kwenzakalani akaqondi ukuthi amandla khona ukhumbule ukuthi ngibavusela lezo ibhalo masikhuluma egroupini laba abathandazi ngithi bafowethu niyakhumbula kwenzakalani kuMoses leli zulu leli uNkulunkulu kahle kahle usikhombisa amandla akhe ukuthi imithandazo yenu ngiyizwile because you guys are the leaders you are the head inina enihola lomkhumbi wonke abazalwane baba worried bathi hayibo shoot abantu ngeke baze baze Moses bese sihlele kanje ibhali ngithi no into kaNkulunkulu ngeke izivimbe into ekaNkulunkulu uyihlele wayihlanganisa nabantu abadala ngeke uzuyivimbe lo msebenzi uphahleliwe yonke into izohamba kahle ake wait and see ayiliqala izulu lishaye lobulobi lishaya izulu sihambe siyocheck ulwandle masifike ulwandle lusenzele ezinye into esingakaze siyibone ulwandle luyahamba phansi luyahamba mawuqala uthi ufaka isikhali sicwila sonke phansi it shows ukuthi uma ke kwangena umuntu uyahamba umuntu ngathi mina no la kudingeka ukuthi olwandle sikhuleke ke manje la kudingeka ukuthi sikhuleke uzokhumbula ukuthi uMoses mayisemncane kwakubulawa abantwana bonke ababafana bebancane uMoses uthatha uyofihlwa emfuleni mayifihlwe emfuleni usikhula wazana nomhlanga mayifihlwe emfuleni uMoses ngelinye ilanga sevinjwe ulwandle wafika wakhuluma nolwandle wathi wena lwandle ungazi ngisemncane hayi ngafihlwe emanzini so njengamanje sengimdala mina nawe siyazana ngifike empoethu sakhuluma nolwandle ngathi mina ngicela ukukhuluma nalo njengamanje ake singenzele social media singenzele lutho but ake sikhulume sibona amandla kaNkulunkulu nezidalwa ukuthi lento izosebenza futhi ngiyasho izosebenza nangempela mfethu sakhuleka sispende about 35 minutes sikhuleka abazalwane bese sontweni sakhuleka mfethu sithe masibuyele emuva ngathi asambe silandele abazalwane ila siyongena lapha siyangena la noma singafika ngabazalwane sabafaka phakathi but sigcine sesikha ngamabhakede ngayonke into for isafety yabo for isafety ibaleke kakhulu ngoba gcineni magwiliza abantu behamba khona abantu abawusukuma batoyitoye bajabule phela ukhumbula ukuthi Khehlelezi any mistake encane kunabantu abangamma bevala imigwaqo bafanda impela bathi impela sithi akabolele ejele akafe so sakwenza futhi abantu mfowethu ispirit kade sikhona they could feel the spirit from the church besino baba uPapa G khona ubaba bathi uPapa G ugumede lento diyashumayele he can preach that guy uNkulunkulu umphathisile umgcobile that guy can preach the prophecy which was there that was a power there was a powerful prophecy uNkulunkulu ebekhuluma ngenye indlela abantu bathi mabeqala beyemanzini they could connect lento ibikhona kubona so ngasho nabo ngathi I'm expecting impendulo before Thursday. People must tell me ukuthi yini abayizwayo yini enzakalayo and already maybe 2 of them today bangwhatsappile telling me miracles ngithe I don't believe but ngifuna ama proof manje sengifuna abantu abazongiprovela bathi this is what is happening because ngendlela lobulobi bekugcwele ngayo hey mfowethu ngendlela bekugcwele ngayo enkonzweni ngithukile ngathi mina igama lami selibekwe lahlambalazo but ngithuswa into engiyibonayo isimanga inqumbi yabantu abasathi thina siyakwazi thina asinandaba nazo zonke into ezikhulunywa kodwa thina sazi imisebenzi yakho thina sazi ucobo lwakho we feeling the power ngathi mina uNkulunkulu wami uNkulunkulu muhle namhlanje ungahleka ngeke ngathola imessage mina lezi zinto ezibhala kuma status bathi ubhalile omunye uthi inkosi yami ngaze wabhora uTikTok kanti Khehlelezi kanti akasaphefuna umuli nangezinqa ngisho emoli kukhulunywa ngaye ke ngoba phela akusakhulunywa ngoKhehlelezi kanti ubani uzokhulunywa ngaye abasamqambeli noma namanga sikhulumeni ngoKhehlelezi yasho ithi banginakile abantu mfowethu ahlala benginakile kodwa nje ilokho lobulobi mfowethu Wethu dokotela ndiyazi into manje ke ngelixesha kuninzi ebesingaxoxa ngako and kuninzi ebesingaxoxa ngako kakhulukazi okuphethe umuntu ukuthi ingxaki yakhe namhlanje siyithintanga akutsho ba ngeke ancedakale kodwa ndiyazi insuku ofumaneka ngazo esigodleni uzobaxelela Tuesday, Wednesday, Thursday. This Thursday I'm in Cape Town. Okay. Ngizoyibiza number as I've said ngo 9 o'clock today. Okay. I will be live on Facebook. Ngizobe ngihlola. Hayi kancane strong. And mangixolela abantu. Mangihlola mawuthi yini ikhambi lami ngizokurefera epharmacy. Bayazi ke la engitholakala khona. Facebook thenga ama data be enough.
and also please abathengi airtime ibe enough, and also please umuntu onenhliziyo enhle onothashi manje masiqeda lo live manje uzosharela abantu maybe aba more than 30 athi ngeke ngiyosizakala ngedwa but noma yami ifone ingasabanjwanga but makubanjwe eyomuntu engimreferile kufana nokuthi lo muntu usizwe uyena. So abantu they must stop being selfish. Njengamanje abashare lo live njengoba si live njengamanje ku Facebook bawushare all over, mabe ushare wenzela ukuthi ngo9 masiqala siba live sesihlola abantu bayithole, and also we'll be explaining products. Sizothi siyenza lento explaining products siyoquota even eBhayibhelini ukuthi because kunabantu ofanele mfowethu abangaphiliswa iproduct, abangaphiliswa iprofesi but baphiliswa yizwi elikhunywa uKhehlelezi. Uma beqala bebona imotivation, bebona izwi ngibabekela bayaphila. But ke lobilobi abantu njengamanje abashare live wethu ngo9 to 9 I will be live sizokhuluma lapho. But okwamanje umuntu ofuna ukubona uKhehlelezi on Thursday and Friday sizobe sinemvuselelo enkulu eJohannesburg 379 Bilgetane Street bayazi abantu esigodlweni. Siyiqale last week, so iyaqhubeka Thursday and Friday Soweto. Then namhlanje okuningi ama details wazo osafuna ukuzohlola uKhehlelezi ngikhona esigodlweni. We do have 176 Peter Maris ipharmacy sinayo. Ama numbers wami bazongifonela abantu mabefuna ukungifonela, nomuntu ofuna ukusho ukuthi ngizobe ngikhona namhlanje enthandazweni wakho ngo9 noma ngo9. Ngicela ngiWhatsApp noma phone enambe nethi 071 130 7808 noma inamba ethi 063 51 7641 eyogcina ithi 072 1234 976. Lezo inamba izona inamba ofuthi mawufuna ukufona ufuna ukuhlolelwa noma ufuna ukwenza appointment, you call those numbers. Angihloli over the phone mase kudlulele siyasikhathi, but inamba engizobe ngihlola kuyona ngizoyibiza abantu bangafonela call center bafuna ukuhlolela. Ulalela uFacebook ukuthi yiphi inamba ebizi yokufona kuyona, then you call. Mase ngingasekho live angisahloli, ngihlola kuphela mangelive. Lobulebu mfethu ngiyabonga uNkulunkulu ababusisa nabasewindini abangibukayo nabangibuka njengamanje. Kakhulu ngicela uNkulunkulu abusise lo muntu ozothi mayisuka la ashare labantu abawu30. Ngiyafisa ukuthi lo muntu athi mayifoni call yakhe banjwe ngoba kunento ayenzile naye wasiza abanye abantu. Ngiyabonga kakhulu. Jodela siyabonga kakhulu masidibana khona futhi kwixayisa inkosi xa isiphile thuba ndiyathemba tobana ngomvulo nakanjani sibuye sitho sithi isintu sami inkosi kakhulu nakanjani ke into ofuna kuyenze ngena ku YouTube channel ka Dr. Khehlelezi ubhale nje wena ku YouTube wakho Dr. Khehlelezi usubscribe upress button ukwazi ukunotify ngezinto ezenzekayo and as actual dokotela xa ethethe into usuke live ubhale nje ku Facebook wakho Nyanga Yodumo Mzo sihamba sekwezemidlalo. Kosi kakhulu dokotela. Siyabonga.